hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mngana lona FM makomandlela kuhlekanisa kolonga ingisela xitichi xirko eka ravumbirhi leri namuntlha siku leri ra vukhume nkombo ra n'hweti leya ya khotavuxika lembe na magidi makume mbirhi ntlhanu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risumati wa jimo wa xitanga maxingiritano wa jajana makona wa ndandadzi ni ku titsala nongonoko wa Afrika wa vulavula kusuka studio 2 hi le Polokwane kwala ka mngana lona FM makombandlela khenselo swinene loko hi lombe ndleve kwala u nga yingisela xitichi xirko eka nhlekani lowu timhaka ti tele Afrika Dzonga mingisiromeni ti tele timhaka ku katsa na ku tlula kolomi ya ka khume ra vaseketeri va vandla ra economic freedom fighters van'wana lava ehleketeleriwaka ku va hundze emisaveni eka nghozi leyi nga khumba yi nga va ko exikarhi ka bazi na lori hala ya matlhelo ya Vryheid axifundzeni xa KwaZulu Natal mahungu yo tika swinene yo vava swinene kambe kuna un'wana nga tshama vhese yin'wana a bibeleni a ku a ni tiva ku a ku matiwa mba ku mani a kombisa timhaka ta ku mi nga pfuki mi lwe na rixaka ra mina leri ni nga ri hlawula loko mi languta mafu lama nge le ku humeleni Afrika-Dzonga a ni tshembi ku leswi vanhu a va chavisa swo timhaka ta rifu hi minkarhi ya hina loko a kula a ni tshembi ku na vana va masiku lama va ha chava timhaka ta rifu ku swi twa ni vula ku swi twa hi mukhuva lowu mafu ya humelelaku hi xitshuketa hako kwala na kwala loko ku ku love vanhu va khume loko ku ku love vanhu va ntlhanu loko ku ku love a ni tivi ku swi lava ku hi endla yini tanihi rixaka ku huma ka xiyimo lexiwani kumbexani naswo swi lava national dialogue hi tshama hansi hi vulavula hi toho mafu lama nge ri ku endlekeni ku endleka yini wo loko a ri ka timhaka ta national dialogue ku ve na maveriveri ya ku kolomeka ka madzenankombo ya mamiliyoni ya tirhandi i mali leyi nga ta tirhisiwa eka ntirho lowu wa ku kungela eka timhaka leti ta mimbulavurisano van'wana va nge haikho hikokwalaho ni fanele ku tirha phela vanhu lava nga laya va ti kota hinkwavo van'wana va kume mimpfuneto hi laha na leyi masitwisa vanhu lava nga laya va tirha vanhu lava nga laya a va tleli na ndlala hi yo mhaka n'wana mingiseri a vurile ku na swiphiqo leswi van'wana va hlanganaka na swona va nge swi tivi hikokwalaho ka yini loko ku ri ku vanhu va lava vo ti nyiketela ku hi pfuna himpela va nga tirhi mahala ku nga hakeriwi kambe hi ta twa n'wina hi ta lava ku twa n'wangulo wa n'wina hi ndlela yaleyo hi ta va hi bula na nkulukumba Zweli Nzima Vavi tanihi matsalani wa general wa SAFTU hi twa ku vo va angula va ku yini hi mhaka yeleyo timhaka leti ta tribalism kumbe timhaka leti ta ku hlawulana ku ya hi ririmi kumbe ku ya hi lomu munhu a tumbulukaka kona swi tikomba swi ri kule ngopfu na ku fika makumu namuntlha hi hava nkarhi wa open line leswiwani swa hi khumba leswi timhaka leti ta ku vitaniwa hi marito lama ma tivekaka ma kha ma va ma yisa xinduti xa vanhu vo valava swi fana na ni ta nyika xikombiso lexiwani ni tlhe ni kombela ku khomeriwa loko ni kha ni nyika xo xikombiso lexi vanhu vo huma a Mozambique ane hi ntumbuluko wa kona eMozambique mara hi nge swi vuli sweswo hi mhaka ku a ri humi kahle vito leriya ma swisisi swi fana na vanhu vo huma a India kumbe vo tumbuluka matlhelo lama la nakona kombela ku khomeriwa hi nge va vuli hi ku i makula i marito lama ma nge ma chicha xinduti swi fana na rito lera ra K ra ku vula muntima a ri tirhisiwa ngopfu hi vanhu va mabunu rito leriya a ri vuliwi ri yirisiwile ma vo mhaka kona ni lava mi yingisela la ivi mi ni byela ku tanihi rixaka hi ri yini hi mhaka ya muxaka lowu hi bulanyana hi yoho mhaka leyi loko yi ku hafu ku bile awara ya khumembirhi hi laha se hi nga ta vulavula hi katsa na yaleyi ya dialogue se ku nga huma na maveriveri ya ku nga huma ku nga laveka mawayawaya ya mali munhu ku va ku fikeleriwa mhaka yaleyo ya dialogue kambe sweswi ni kombela mi ni yingiselela leswi mi ni byela ku n'wangulo wa n'wina hi wihi eka bulo leri a ni ku xi ta sungula xivhexi xi vulavula mi swi twa ku endleka yini kambe xi arile a hi sunguriseni awethu comrades discipline maqabane unkateko
uyishangane from Limpopo. I-MK Party akuyona yamaZulu eyethu sonke sixakekile. Njengamanje le program le ibukwe Africa, ibukwe international. Anikwazi kuba i-discipline comrade. Ngihleli la nje khona mongameli umsholozi la. So if wena ungezwa bekezela uzofika omunye la akhuluma iZulu khona uzozwa ngoba nabanye abezwa le ngaphandle. Amandla. Siyabonga mongameli olusha. Amandla. Awethu. Comrade. Discipline Maqabane. Unkateko uyishangane from Limpopo. I-MK Party akuyona yamaZulu eyethu sonke sixakekile. Nipfuneni ukutwisisa seso. Rito leriwani un'we ri twisisa ku yini hi fike njhani la ngopfungopfu lowu hi langutaka ku a ni ha swi tiva ku na ku vulavula ka ku hina ku ya hi mavulavulelo ya professor dokodela HW Ntsanwisi a hi vitaniwa kumbe hi vitaniwa Vatsonga Machangani a hi swona ivi van'wani va ku phela wo soku Machangani swi huma kwihi van'wani va ku ha swi huma ka ku I van'wana va lava nga tumbuluka va ka va suka ka King Soshangana ivi mukela sweswo mara van'wana va swi cinca va ku hayikho ma swi tiva ku endla ka hina vanhu lava hi lavo siya vana so loko va ku nkateko i Shangani from Limpopo swi vula yini Limpopo okay man'wana Machangani ma huma kwihi okay Machangani i rito ra leri ri amukelaka mara le Shangani a ni swi tivi ku ri i rito leri mi ri amukelaka na a hi mi tweneni la ku bula na n'we kwala 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ntirhi la sweswiwani ku nghena hi vulavula hi yaleyo ntsena loko hi ku hafu ku bila awara ya 12 hi la se mi nga nghenisaka na timhaka leti ta ku veri ku na ku basisiwa ko karhi mayelana na 700 million leyi yi nga ringanyetiwa ku yi nga tirhisiwa eka timhaka ta dialogue yi tirhisiwa hi swifumi swa Afrika-Dzonga hikuva vanhu lava nga laya va na mali hinkwavo va tirha kahle hinkwavo mi ngo ni langela wun'we lowu mi nge xisiwana ka vanhu lavaya van'wani va kohela va nga tsala vumbiwa byi nge le ku hi xaniseni sweswi se va lava ta tlhela va byi tsala futhi bya njhani hi ta twa n'we 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula wo sungula vuyingiseri hi loyi i nhlekani Minjhani Bopet? hi pfukeli minjhani papa Hi pfukile. Nola ku khumba ka yona ya tribalism ne. Tanihileswi ku nga mhaka leyi yi affectaka ngopfungopfu hina Matsonga hi ku hi minority ka ndhawu to tala vhele hayi i swilo leswi nga ku hlupheni swinene mara xo sungula lava hi sungula ka hina Matsonga ku hina hi Matsonga kumbe hi Machangana ni vula leswiwa hi ku no loko mo languta ka siku ra namuntlha vanhu vo tala ku katsa na mina ha ri confused ku Mitsonga kumbe Mchangana and loko mi nga nghenisi vanhu ka sweswo n'wina mi nga ku ha ri confused mi vula n'wina mani loko ku ri na munhu a nga confused mo vula mi ku me ni confused loko ni shoko lava nga Machangani va ti tiva lava nga Vatsonga va ti tiva se mi nga nghenisi vanhu mi ku hayi confused mi vula va mani okay but no vula na lava vanhu va twaku va nga Machangani kumbe va nga Matsonga hi ku loko va ti introduce hi ta twa n'wana va kha hlamusela ku hayi mina ni Mchangani wa le Giyani mina ni Mchangani wa ka Malamulele ma hi ivi swi komba nga ri swi kahle loko ku va ku ri hina Matsonga hi vulaku ku hi Machangani mara loko se hi byela hi tindzimi tin'wanyana hi nga ri se swi twala hi nga ri se ku swi rhuketelaka mastiva leswi mi ngele ku swi hlanganiseni mingisero mina ni kombela na n'we mi lunghisa ku hava Matsonga i Vatsonga kambe leswi mi ngele ku swi hlanganiseni sweswi n'we i rito Muchangani na Lishangani a hi marito yo fana ya lama marito ya mbirhi yo hambana
se mi nga swi hlanganisi hi yo mhaka na professor dokodela HW Ntsanwisi a va vula va ku Vatsonga machangani se ra tirhisiwa rito rero na mina loko a ni ri muchangani munhu a fika ku ni muchangani a ni ta pfumela kambe a ni tshembi ku a ni ta pfumela loko a fika ni byela ku i lixangani hi swo hi vulaka swona sweswiwa haya leyi na mi twisisa na mina mara ni vona nga ri na dyondzo yi le ku lavekeni lana ku va swi va kha swi clarify-wa kahle swo fana na sweswo botpet ene na khensa ku va ni va mi kha mi clarify-a na tshemba ku a hi mi ntsena ni nga va ni kha ni dyondza ka swilo swo fana na sweswo because ku ri ku swa huma ka hina hi tivisana hi ndlela yaleyo ni mi twile la swi humaka kona swi huma mina la a ni tivi leswi n'wi humelaka swona leswi me ni tivaka swona hi leswi na ha ku mi tlangelaka swona swi humaka ka nhlengeletano la yi ri koho eka vantshwa loko kha ku tlangeriwa siku ra vantshwa a KZN hi swo ni tivaka swona a ni tivi leswi n'wi mi tivaka swona kumbexana siku rin'wana mi ta hi byela ku leswi n'wi mi tivaka swona mi swi twe kwihi kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi ni tleka a ka ha ri na munhu la 0860 0025543 hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani a swi koteki ku mi nga yi khoma kunene foni ya n'wina mi twalela kule ngopfu hi xe xa movha yaha swa boha mi twala kahle loko mi yi khomile yalani mahlweni a nga ta nghena ka yena tribalism botpet mali leswi vava xi lexi hina vini va tiko hina Matsonga a ha hloniphiwi mhaka ku va hi hlangana na rixaka ra karhi lori va ri tanaka emachangani ma swi vona ende ku ya hi ku twisisa ka mina leswi loko ya dyondza xikolweni xichangana a hi nga dyondzi xichangana xikolweni a hi dyondza Xitsonga so a ni swi tivi ku why van'wana still va ha vitana machangani ku hina va la South Africa hi Matsonga yi mi lahlekerile na n'wina yi mi lahlekerile hi ku loko ku ve a mi si tshama mi twa mimbulavulo ya sirha dokodela professor dokodela HW Ntsanwisi famba mi ya yi landzelela mimbulavulo ya vona mi ta swi twa ku sukusela khale na khale ku ri na Gazankulu a ku ri na Vatsonga machangani se yi mi lahlekerile loko ku ri ku ma ha ti vutisa xivutiso xexo mingiseri wa mina a hi kumeni wun'wana 0860 0025543 loko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani a ka ha ri na munhu la 0860 0025543 a ndzi swi tivi ku hikokwalaho ka yini loko ni ya munhwini ku fanele ku va na un'wana a va ku a veki foni kambe a hi amukeleni loyi nhlekani minjhani DP papa mina hi pfukile minjhani i hlayisiwini man okay DP mavona mhaka lemukele ku hi vulavuleni tanihi Mutsonga muchangani yi ni khumba swinene leswi a ni swi languteli ntolo DP a ku ri mhaka ku a ni languteli ku vurhangeri bya NK va ta humesa statement mativa va sola leswi nga vulavuliwa laya hi mhaka ku himpela mina loko munhu o ni vitana ku ni Mutsonga ni muchangana ni hava problem mara loko munhu o lesangani himpela swa rhuketela ku ya mina na kwala ka MLFM na muhaxi la vito ra yena ku nga u vitana ku i muchangana masivana a hi problem sweswo mara leswi nga endliwa hi ka ntirho wa MK mativa loko ko va na Mutsonga muchangana loyi loko hi ya ku voteni a nga ta fika a votela phati liya u ta va a ri ku hi rhuketeleni na yena a ni languteli statement namuntlha kumbe tolo mara i ta va ka mi rhuketela yini a ni ngo i lange sweswo i mi rhuketela hi leri nge yini kwalano i khalanga leswi nga endleka tolo hi rhuketeliwini tanihi Matsonga machangana ka ntirho wa ximfumo wa NKP vurhangeri a byi swi solangi sweswo swi vula yini mina tanihi muchangani vulavula hi mina sweswi kumbexani swi vulaku ku i nkarhi wa ku vanhu lava va nga kweleni lava va welaku ka rixaka leri va nga va ri Vatsonga va nga va ri machangani va dyondzisana va dyondzisa ku kahle laha hi fambaka kona hi laha a ni swi langutelangi sweswo hi mhaka ku vanhu va yele for makhwiri ya vona mara hina tanihi Matsonga machangana mina tanihi Mutsonga muchangana a ni nge he pfuki na siku na rin'we ni teki NKP serious endzhaku ka leswi ni nga rhuketelisiwa xiswona tolo a swi ni khoma kahle DP ni vaviseki ngopfu tanihi Mutsonga muchangana swi komba kahle ku a va hi teki hi ri nchumu
tani rixaka ra Matsonga Machangani. kambe kumbexani ku ngo va ku mi swi lulamisa ku mi nga ku a va hi teki ku ngo kumbexana n'wina mi ka va mi teki mi ri nchumu a nga va nga na xiphiqo nkateko i ye mahlweni a nga swi lulamisangi na yena nkateko yaloyo a ri kwalaya. Hi leswi ni swi vulaku DP ni ngo i makhwiri leswi swi nga yelwa laya maswani mina ni ri muyingiseri wa Afrika wa Vulavula a ni voni ku ni nga ha pfuka evuton'wini bya mina veka vhoti ya mina ka vandla leri ni rhuketelaka. Ni vaviseki ngopfu inkomo 0860 ku matlhongo ta mahungu ya awara ya n'we sweswiwani hi hafu ku bila awara ya 12 ne n'we mi lava ku nghena ka liya yin'wana na n'we a ta ma amukela loko se hi vuya laya kambe hi teto timbirhi leti hi fambaka hi tona muyingiseri wa mina 0860 Xitsonga xi vula tani xi ri ku pfuxiwa leyi ti pfuxaku se loko mi nga pfuki swi vula ku ta tshama ku ti tani hi ta tshama ka hi tenga sweswi masiku hinkwawo ni yo ka ni nga va kompa va phina ni va lavile ku lava ku ta twa ku n'we mi ri angula mi ku yini ka mhaka leyi hi ndlela yaleyo wun'wana ni nga n'wi langutela i mani i July na hina n'wi languterile ku lava ku ta twa ku ye angula ku yini hi mhaka leyi na van'wana n'wina mi nga va seketeri va vandla ra MK matsaka hi swona leswiya ke nako mi ta swi lulamisa njhani ku ya mahlweni hin'wana nga mi rindzela ku na ku ta mi twa ku mi ku yini na n'we rixaka hi ku angarhela a hi amukeleni loyi ni hlekani aye papa i Benjamin Gana a Juliusburg i chaplain ya Mkhonto Mkhize kwala Limpopo. Aha no mhaka leyi nga humelela tolo emahlweni ka tiko yi ofendile swinene mara yi mani swi veka hi ndlela ya kahle. A youth leader a nga swi vekanga hi intention ya ku onha nchumu a nga swi tikanga tani loko mo languta mufambisi wa ntirho ku ri jara kwala kaya Vuthunkuna i Mutsonga wa kwala kaya ka N'wamitwa so leswi swi tisaka la i ku a ku ngo va hi xikongomelo xo vavisa nkateko leswi swi nga humelerisa xiswona a hi ri na vuyimeri bya kahle kusuka la Limpopo hi vola va yima va tlhela va rhange mahlweni se leswi nga koho hi lava ku pfumela mahlweni ka tiko ku murhangeri wa vantshwa a nga swi humesangi kahle ene loko hi kha hi swi landzelerisa a ngo va na xikongomelo xa ku vavisa because loko mo languta no a nga ri na xikongomelo xo vavisa kambe i swi tivisa sweswo swi vula ku yena loko a tshamini kwalomu a va ka tshame kona i tiva ku veka Munghana Lonene ku na khalanga Pat Mathewula Lixangani hi swa swi tivisaka so loko ku ri ku a nga la ku vavisa nchumu. Yes, yo mhaka hi teka switepe swi koho switepe leswi nga le ku swi tekeni sweswi ku lunghisa xihoxo lexiya because a hi nga ta swi miyelela hi yo mhaka hi pfumela ku swi hi vavisile loko hi swi twa because a swi humangi kahle mara leswi a ringeta ku swi adiresa la a ringeta ku komba South Africa ku MKP a hi ya Mazulu ntsena na Matsonga va koho se i te i Xangani so hi leswi ringeta ku hi lava ku ta va dyondzisa loko mo languta tolo a hi ya va veka eswitulwini ximfumo va hala ku dyondzisiwa ku vulavula mahlweni ka vanhu so ntirho loyi marito lama ma tisaka eka va dyondzisiwa ku vulavula mahlweni ka vanhu lera ra ku loko mi tshame lomu tikhoneni swi kahle loko a ku hayi no chaplain konje wena u Lixangani Lixangani li fiki a ve rini xizulu kona ku yi lunga ene na pfumela ku i ve wrong yi mani ni vula sweswo Vutpeti a nga swi vekangi kahle a swi hi khomangi kahle na pfumela ku vaphini lava nga ko va yingiserile na vo va nga vula ku a swi vange kahle hambi Bujulayi la nga ko yingiserile wa swi tiva a swi hi khomanga kahle hambi Papa Nkuna eleke va pfumela ku a swi humanga kahle mara swi nga ofendi Machangana ngopfu i swi endle hi xikongomelo ya va kurisi va fana lava so ku hlanganisa leswi Vutpeti hi nyikeni nkarhi tanihi organization leyi ha riki na malembe mambirhi hi dyondzise vana lava kambe hikokwalaho ka yini mi nga hatlisangi mi humesa tsalwa hileswaku swi swo fana vanhu vo fana va nhlamulo a hi nchumu ka vona leswiya swi nga vulelela tolo hikokwalaho ka yini mi nga vulangi mi humesa xitatimende tanihi vandla mi ku tanihi vandla xitatimende xa hina hi lexi a xikongomelo a ku nga ri ku ta tshikelela kumbe ku nyaja rixaka ro karhi a ku ri ku lata ku vanhu lava hi ku loko munhu a byaku i Lixangani li phuma Limpopo rin'wana Lixangani ri phuma kwihi
But na pfumela ku swilo leswi swi dzikile nyana ku na moyingiseri un'wanyana a nga ta ri loko la ta yi raise mi ku no a wu vulavuleli rixaka u vulavulela we n'wini muyisa loyi loko a ku vo tala a hi swi twisisi kahle ku Xangani Tsonga Muchangani ka ha ri na swo tala hi faneleke hi dyondzisa rixaka mara mehe ni ri swi tekeni ku as a MKP ya pfumela ku murhangeri wa lavantshwa a nga swi vekangi kahle statement emajaha ya hina va le ku traveleni sweswi va suke Durban va le ku vuyeni mundzuku loko rixa va ta humesa statement ene n'wehe ku hi kusuhi na n'wehe mi ta swi tiva swa ku hina hi ri yini a hi khomekangi kahle ene a hi nge va dlayi vana lava ha va kurisa so hi kurisa rixaka hi na timhaka to tala la ka MKP yo mhaka yi under control tiko lerin'wana mani Dimitri Pavaka siku rin'wana mi kuma nkarhi mi ta hi byela ku vumundzuku bya mfo wenu byi ta famba njhani kambe swa siku rin'wana sweswo ri khensile va ene mi nga rivali mi ni vulavulela na mhani lava ve le Mpumalanga hi la ku vulavula na vona lava mi va byela ku hi la ku va vhakela hi ta vulavula na vona a ni mi vone mi ri ra vona siku rin'wana Mary yes awa a swi hluphi ncindana va nga to ni contacta hina hi kona eminkarhini hinkwayo ku hlamula swin'wana inkomba Papa Cancer 0860002543 hina hi ngeneni la ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa Magayisa mi ri mawayawaya lama ma 700 loko ma basisa veri ma ta ndlisa ku yini Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula khensile tatana Hlulani Fanuel Magayisa khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi hi nyika nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowu mi va twile van'wani va MKP ve ri hayi kona matlhari hansi matlhari hansi a ku o sasa ma yo reta n'wemiri yini i yin'wana ya timhaka leti hi bulaka hi toho kasi yin'wana ya timhaka leti hi bulaka hi toho i timhaka leti ta ku hume mhaka la ya ku komba ku ongeti kolomu ka 700 ya mamiliyoni ya tirhandi yi nga heta la yi tirhisiwa eka timhaka ta ku va ku lulamisiwa timhaka leti ta minjhekanjhekisano liya ya ku vulavula mimbulavulo ya rixaka ya ku antswisa xiyimo xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi ndlela yeleyo se vengeri kumbexani loko swo va tani swi nga heta na swi hi veka ka xiyimo xa kahle xivutiso hi vutisa ku wena ku we ri yini mhaka yeleyo okay hikuva vanhu lava va nga laha a hi swisiwana i vanhu lava nga na ti-personal number vanhu lava holaka kahle vanhu lava kumaka ti-donation kusuka ka tindhawulo van'wani va suka va kuma ti-donation kusuka ka ndhawu leya mitlangu vutshila na ndhavuko swi tele kambe mi fanele mi tlhela va hakelela timali letiya a vo ti nyiketela kasi hikokwalaho vayeni va fanele va hakeleni va mali hi yo mhaka hi ti a ku fanele ku rhange mhaka ya ku va vanhu va yimisa voko va ku mi ni lava ku va xiphemu xa ntirho lowu a swo a hi mi tweneni wo sungula hi lowu ni nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Ayi njhani na vutomi na hi pfukile minjhani n'we pfukile mani endzeni ka le Machangana or ya hayi hi nga hindi na hina hi haxela wona Machangana lawa okay thank you Put mhaka leyi yiso futhi mina ni un'wanyana wa vona ku ri ni swi twisa kahle ku ri ni Muchangana ni kha ni huma Bushbuck Ridge kule hi kha hi nga tiviti Matsonga ya Changana hi yo mhaka ku sukusela khale na khale Gazankulu a yi ri na Vatsonga Machangana sweswi ka ha ri Matsonga Machangana meaning ku ri ha ri koho ya exista so mhaka leyi vavaka wa jaha ra le KZN do a nga swi vekisa swona a swi tshamisekanga at all i Xangana na Muchangana leswi swin'wana swi hambane kule i Xangana leswi swin'wana va hi disrespecta ka hi swoho va i Xangana lena na munhu loko a kha huma Zimbabwe a huma kweni va ri i Xangana se i ri nyaji leri va hi kombisaka rona but loko a va te hayi i Muchangana I don't think
hi vulavula hi swona nkarhini wa sweswi. Hayi na nchumu a hi to ya vutsonga nkateko wa ka mani we ivi a hi byela wa ka mani se i muchangani wena kumbe mutsonga na a hi sweswo a hi ta n'wi vutisa mara sweswiwani loko n'wina mi hi laha swi fikaka swi onhaka kona. Lichangana hayi swona ke ngopfu jelo ngopfu lwajahana lwe swinene so hayi swi leswaku va MK va ta yi solva njhani but hayi swi le mavokweni vo i Rich Khoza laha khonoko. But Rich n'wina mi ri a mi swi tiva MK va ta yi solva un'wana wa MK i nghenile laha a ku a ta tsaka ngopfu loko a ho swi twisisa ku i vana va ha kula vo londla xihoxo a nga lavi na ku loko a swi vula a ku nga ri hi moya wo biha a ku ri leswiya swa ku lava ku ta kombisa ku MKP a hi ya vanhu va mazulu ntsena na tinxaka tin'wana ti kona. Swin'wana swilo xikombo xa hlamula swi tikomba ku ri a hi ya kwini swilo swa mazulu hi ri machangani ti-results ta koho leti ku ri ta famba hi vitiwa swa marito ya fana wolawo. kambe a ni matimu ma swi tiva ku ma ri yini hi timhaka ta machangani a mi ya tivi matimu n'wena ku ya ri yini hi timhaka ta machangani na mazulu. Matimu ma ri sorry a ni ku a mi swi tivi ku matimu ya ri yini ke exikarhi ka machangani na mazulu na. Swo ta fana ta si machangana ni ndhawu zethu vazukulu lavanhu. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM Mandela i 20 minutes yi nga se ba awara ya n'we enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM a ku na munhu la 0860002543 mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani. Butpet enhlekani mjani? Pfukile buti wa mina minjhani n'we? Butpet kona ma. Akhenso. Butpet swilo leswiwa hala ndzhaku swi vulini hi ku matsonga machangani ka va ya kwihi mazulu Butpet they are ignorant loko zo vana mukulukumba wa youth va n'wi viteka ku wa ha ri ntsongo a na ku ri wa ha ri ntsongo ta swi lunghisa they are just ignorant loko va vona rixaka rin'wana ra ka hi mazulu va vita va ri maxangani so it's not something new vanhu lava nga tshama la mazulu va ta ku byela ku is the way va nga hi swona. And these people, Butpet, I know I majority, I Mazulu hinkwavo, mara majority of Butpet they are ignorant when it comes to culture of one. Have I own culture one? They believe that culture of Mazulu is superior to culture that one thing called South Africa. So this thing is new. As it's not new, I expect you to stay any time from now. Kama ngwena yo kokolo ka ni mi fanele mi nghenisa rito ra ku va ignorant. Butpet ni vula ku loko munhu i jaha emuntshwa u vonini a yimela xitejini leswi a yimise xiswona why a nga swi tivi ku ku na matsonga ku na machangani a ku na leli hlangani. Are you saying this thing is not ignorant? Mara i munhu ku kambe n'wina mi va katsa hinkwavo mi ku rixaka a ni hi laha ni vutisa kona. Naswona ke Butpet loko u kuma munhu loyi a nga hanya na mazulu n'wana swi vulini kwala a ku loko va vona mazimbabwe va vona emapidi va vona matsonga machangani ya le bush va hi vita swo nga hi vita swo tolo so it's not something new. That's why van'wana hi nga fanela that's why ka swi hi hlamarisa Butpet swi le ku endlekeni nkarhi na nkarhi unfortunately tolo swi endleke ka national TV la swi nga vona hi munhu un'wana na un'wana Butpet. Leswi hi vutaka xo but it's not something new and as wuline Butpet we're expecting ku by now I fanekele that MK party yi keep a statement and condemn that language nga tirhisiwa mara ku skip one statement Butpet kabo it means something is not bad a ku na xa wrong ka leswi nga swi vula mdana luya swi va hi kambe na va lava nga phela se swi vula ku minge a va fane va humese statement kambe xivutiso ku ta ku na vanhu lava van'wana i vatsonga van'wana machangani kwalaha ka nhlangano walowa hi lava va fanele sweswi na vo va yi ka hofisi nkulu ya matsalana hambi mani matsalana general sweswi va yi kwele va komba ku ka va nga tsaki hi leswi nga endleka na ku va ku humesiwa statement xexo se va lava nga ku endeni mi vone ku ncini xi nga va ku xi endla ku va nga swi vuli swilo leswi kumbe va nga swi ringanyeti ku swi endleka. Butpet this thing hi vule na before it's very simple Butpet ka MK party Butpet wa swi vona ku na group yo karhi nga yi vita Kabale yo karhi nga strong Butpet and wa vona ku lava van'wana va ka hi va nga koho nto ku nyika for example hi va Mr Nkovana
wa swivona ku a va na sei laha ka phati leyi Bootcut u vula ku ri marito lama nga vula hi Mkhalabye Bootcut loko a ku ri phati ya ku i phati leyi nga strong ya ku ri munhu un'wana na un'wana ta result view ta yo a ta va vulini ku laha ka phati ya na munhu loyi a nga bigger than the party no loko wo ta u hleketa ku wa tiva u can kick it any time loko ku ri phati leyi nga na democracy inside swa hi byele Bootcut ku lava ku na democracy vanhu va ri Mkhalabye vo tendlela ku rhandza it can just wake up at any day and change so loko u ri mehe maybe ni ri na salary yo karhi parliament do you think I can risk my salary ni fika ni yima ni ku no MK party hi ri machangani a hi khomekanga kahle hi ri Matsonga machangani hi kombela mi khipa statement obvious Bootcut ntomi yela na mehe ku sweswa at least ni kuma xa ku dyanyana ka swona so laha Bootcut va phenpheni va nge vulavuli na lava van'wana va nga kona va to tala ka radio va khuluma ntsena mara laha ka party they won't raise these issues internally they won't even attempt Bootcut va nge swi ringeti nemetweni botomen khetsile tlhelo rero veri mi nge vuli le phatini ya n'we mi to ta mi to swi vulavula ka radio hayi ta vona le ka phati le mi nge vuli ko zwa vula xinkwa hwipi ai katika nhleka Hayi Bootcut minjani? seswa mina hi pfukile n'wina minjani Hi pfukile. eh Bootcut mhaka ya tribalism yi ta tshama yi ri kona ene hi hanya ka yona hinkwako lomu hi famba kona no tsaka hi ku sweswo swi vuriwe ka National TV mara na metolo loko ni tshamile ni langutene na mahungu ya un'wana va n'wi vutise ku wena tanihi youth yi mintlhontlho va n'wi vutise hi ririmi ra yena rin'we ra tindzimi leti nga kona Limpopo a ni hi vanharhu i Vapedi i Vavenda i Vatsonga mintlhontlho leyi i hlanganaka na yona wena hi yini a ku yena mintlhontlho leyi a hlanganaka na yona i ku machangani ya all over ku na machangani hinkwako lomu mintirhweni ku thoriwa machangani i ntlhontlho lowu a wu vona ku wu ri ntlhontlho ene loko hi tshamini mina na mi tirha kwala Polokwane swi tele ngopfu ku ni tirha hi ti-client munhu a ku vutisa ku we u kume njhani ntirho i ri muchangani lexi xi nga kona hina machangani kahlekahle u fanekele hi ti hanyela Giyani ni le Bush hi ku swivutisi leswi hi swi kumaka loko hi tshamile i ku we why i ri muchangani i ta tirha la i ti vutisa ku kasi machangani a ya na ti-qualification na ni le ku tivutiseni loko ku ri mina ni nga tshama la na swi tiva ku lava ririmi leri ka hina ni tshame siku rin'wana ni kha ni byela matsalani wa ANC a Limpopo va tshamela ni va byela ni ku veri mintlhontlho yin'wana yi nga kona i ku lava loko i ri la Limpopo munhu loyi a nga ka xiyimo xa ka xo thoriwa i Mupedi i Muvenda ivi ku ta Mupedi ivi ku ta Mutsonga ni va byeri va ri la ivi va ku a hi ta lwisana na swona sweswoleswo hi ndlela yaleyo se a ni nga hleketi ku nga va ku ri na un'wana se a twaka ongeti se hi teletele hinkwako la ize a ku hi tele Bootcut hi mhaka ku i vulavula hi le sayitini ra yena for sure i ye kun'wanyana kwalomu ka ti-department ta mfumo a fika kuma muchangani swi n'wi offend phela vona hi ku ya hi vona hina a ho fanekele hi kumeka le Gazankulu ya hina loko hi te la Polokwane la hi fika hi tala hi va vangela mintlhontlho ku va hi telela lexi xi nga kona Bootcut mina va lava va nga ya kwalomu ka vo MK loko va vuriwa va lixangani na va hina no a va ya kwini vona hina a hi swi koti ku protecta leswi swi nga swa ka hina hi tshama hi kha hi nghenelela swilo ene lava va nga huma kwalani va MK va ku hayi ko van'wana ha ri ku va dyondziseni MK vanhu hinkwavo lava va nga ya ka MK va Matsonga machangani Bootcut ko va ku tirheriweni ka khwiri sweswi boti lava nga ha ku huma ku va nga ha ku hela ku swi vula va nge raise nchumu sweswi va vuriwa ku swona le swo tala vo to ka va nga vuyi va ta hi byela laha hansi la mara MK i ya vaZulu hina hi le ku ti fakafakeni me vula ku vongota va ta hi byela kwala ka radio swi helela kwala loko se va ri tinhlengeletani ta mampela va nge swi vuli sweswo va nge swi vuli Bootcut va ta tekeriwa xinkwa va nge swi vuli vo to ta va ta why va faneke va swi sasekisa sweswi ani ku yi ta twa karini ku yi vulavuriwe hi yona ne le ka National Radio ku vo to ya kuma swin'wana na swin'wana va hi swekela swona va hi tisela swona why swi nga humangi tolo swilo leswi loko swi va vava liya phati va nga tinghenisa ka yona va swi tiva kahle ku a hi ya vona lava hinkwavo va nga suka va ya le va ri amaxangani lama va vuriwa ku vona ko va ku yela xinkwa leyi ene they know exactly ku a va na sei loko va ri le
leswi ya kova ku a ni se hinkwenu hi le ku hi soleni MK party ka radio hi nga tshuka hi va luzise ti-vote mara deep down loko va tshamini va swi tiva ku a va na sei le va nga kona. That's why un'wanyana wa vona a swi vulavule just like that leli Hlangani mina Botpet loko ni ri la Polokwane ni un'wana wa Mchangani wo rasa wo ba music a rasa futhi a ni ti bori ni lava ku tiviwa ku ni Mchangani loko ni vutisa i Hlangani ku the word i Hlangani a ri ni endli nchumu mina na loko ni ti phata ni ri ni Mutsonga ni Mchangani mara loko se ri ya vuriwa hi munhu un'wanyana leli Hlangani swi fika swi nga tshami kahle. Swi nga tshami kahle loko a nga vuli ku sesi i Mchangani kumbe a nga vuli ku sesi i tivitana Mutsonga Mchangani swi nga tshami kahle hi ku leswi hluphaku hi laha ka loko se ringhenisanaku phela swi hambananga na marito ya laman'wana hi nga ma vuli hikokwalaho ka xiyanimoya phela loko mo ze mu ku ma swi twisisa ntlhanu swi vula hi ku ni nga tenga ri ripela nga vurisiwa swona ku na ku i swi vula kahle ku hayi Mutsonga Mazulu lama se va nga tlhariha va swi tiva ku a nge fika ni vutana yi Hlangani ta ku Mutsonga hi swi helela kwalano hikuva lera rin'wanyana va ri vurisa ku swona ri na xinyaju na hi loko a ri humesa nomu wa yena i va kha swi vona ku a swi tiva kahle ku a ngo ri vula a swi sasekisa i ri vurisa hi sweswi va ri swi vurisa ku swona loko va tshamile. Nemetweni Kesi. Inkomo. Lava tiva ku Xizulu va tlhela va vula lava va ku vula ku na we va ku hlonipha va ku lo Mchangani. Sweswo a xiphiqo Mchangani. A ni nga swi tivi ku muhumelerisi i tshamile hala swi ze swi huma namuntlha ku i tshamile hala. Ay, muhumelerisi wa mina ya ay kona kama swi tala 0860002543 un'wana mi yingiserile Nhlekani. Hayi Botpet ni ri njhani? Bota mina yi pfukile n'wina mi njhani? Hi pfukile. A khensa swinene loko mi bela riqingho boti swinene n'wina mi ri. Botpet mina ku na mhaka leyi ni yi hleketa kunyana kumbe ni yi twisaka hi masayiti ra mina ni hina Machangani va nga hi tekela hansi vanhu vo tala ku ri ku na hina hi hexe ha tlangela Botpet. Loko ho swi languta Gaza hinkwayo a yi khomanangi Botpet. So mina ni swi vonile ni hlangana na swona siku rin'wanyani ni fiki a kun'wana ni lava ntirho Botpet a ku thola Machangani laya mara hi kayisa ni xilungu ku ze ku va late ni tende ku se ni fanele ni huma layani ku fika sesi un'wanyana a tirhaka na voko la ofisini a sika ku sesi ni kombela u ni lomba xo tala hi la sesi liya wa a ni kayakayisana na yena a yi voni nsizi ya mi pfaliwini ku cawuke mara swi n'wi tsandza ku ni hlamula hi xichangana Botpet. So ni vuyi ni languta ni swi vona ku kahlekahle loko hina hi ri Matsonga hi titani hi nga hlangani hi rhandzana hi languta ku hi nga hlangana hi nga khomana xinjhani ku hi kota ku tlakusa Gaza yi va Gaza leyi hina hi rhandzaka na vanhu va nga yi hloniphaka loko hina hi nga se hlonipha hi ti tiva ku hina vo mani swi ka kwihi a va nge yi hloniphi Botpet. I mhaka leyi fanele hi languta loko mo languta hambi ku ri ka tradition ya hina a ha hlangani helo hi ku hi ya cina xigubu hi ya cina xicaca hi hlangana kwihi un'wana na un'wana o hanya swa yena sweswi Botpet swi le ku hi hahluleleni swi sweswo ni le ka ti-community swi le ku hahluleleni un'wana na un'wana a nga ha swi koti ku tiva ku loyi i muhlovo mani leyi ku endleka hina a ha ri na byona Vutsonga lebyi a hi se hi swi tivaka bya hina Machangani hi hlangana kwihi. Va khale lava nga kula khale veri a ku ri na pfhumba rin'wana a ni swi tivi ku a ri ndlisa ku yini lava ri tivaka va ta hi pfuna veri a ku ri na minongonoko leyi endliwa va ku ku na khindlimuka Gaza. Exactly. Se minongonoko a yi hlanganisa swifundha sweswiya kusuka ka GR, GH, GM, GY, GH sweswo kutani ti hlangana ndhawu yin'we ivi ku tlangiwa mitlangu vanhu va tinyungubyisa hi xikaka vo leswi hi nga ha ri ku na swona sweswi. Swin'wana swi hi hangalasaka swa Botpet na la Joni loko o fika sweswi mina ni nga mi kombisa swa siku ni driver Botpet loko munhu a nghena ku xeweta hi xichangana swa n'wi tsandza ku xeweta hi Zulu ku n'wi vutisa ku wa u xeweta hi Zulu a ku haku hi le Joni un'wana na un'wana u vulavula hi Zulu tinyungubyisi hi rito ra wena hi language ya wena hi tivana hi kota ku tiva ku i makwa wa mina i sesi wa mina i mani ka mina mara loko hi nga endli sweswo hina a ku na rixaka leri nga ta fanele hi hlonipha Botpet hina hi nga ri ku hlonipheni a hi lunghiseni hi swi tiva ku hi nkarhi wo karhi
yahlangana Giyani va ka Malamulele va hlangana ku ciniwa xiyindini hi nkarhi wo karhi a hlangana ku va na ntirho wo karhi hi lunghisa Gaza yi va Gaza leya khale na khale loko ha endla ku un'wana na un'wana a hanya swa yena hi hanya xilungu hi hlangana sweswi munhu a karhi Muchangani hi vulavula hi xilungu jikajiko a swi boti lava ka cawo ku mhiniwa ka Maluleke hi tlhe hi chuhana hi vuhina Nemetwe bot ni kesin 0860002543 nongona ke Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kulo sa timineta nkombo ya mahungu ya misava ya aura yan'we na tatana Hlulani Fanuel Magayisi un'wana eri mara tsundzuka risimu leriya la phinda a ku onhaka nchumu hi ku la phindisha ngani I think I am getting lo nhleka Nabashomi mathi Mfukeni. Mfukeni minjani? Mfukeni. Ni kombela ku yita hi le ka rixaka leri ri nga kumeka ri vulavula marito lama sweswi mo ka ma nga fikangi kahle ka hina vinyi va rixaka ku nga hina Matsonga Machangana. Kulukumba loyi va ngo i Shaka Muhaxi ta hatlisa. Kulukumba loyi va ngo i Shaka Zulu. I byale moya lowu a na rito ra kahle hi ririmi ra mina hi Xinghezi ni nga swi vula ku it's a Meko mentality a henhla ka rixaka leri rakwe ri nga ra vanhu va ku vulavula Zulu. Sweswo swo vula ntsena ku va ti teka va byaleke a miehleketweni ya vona hambi ku ri ngatini ya vona ku hi vona a superior tribal group Afrika-Dzonga swi le miehleketweni ya vona swi le ka psyche ya vona swi hi sweswo ene a swi nge tsuvuleki mara lava a phakati ka vona va nga na dyondzo ene va kona va tala va nga na dyondzo a KwaZulu-Natal va nga kota ku twisisa ku munhu un'wana i fane i n'wi treat-a ku fana na wena n'winyi so mara vanhu vo tala a KwaZulu-Natal va ku vulavula hi ndlela liya hi lava va ha ri na problem ni ta vula ku va they've got a backward thinking va ha ti teka ku they are superior va le henhla ka hina van'wana dyondzo Muhaxi yi na nkoka ngopfu ka ku kumeka i amukela vanhu lava i hanyaka na vona va tinxaka tin'wana ku na buku leyi ni nga na yona laha yi le ka electronic format yi vitaniwa Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. It is a UNESCO World Report book. Yi kota ku hi dyondzisa na yona kumbe leyi dyondzisini laha ni nga tshama kona ku amukela vanhu va tindzimi tin'wana vanhu va ti-culture tin'wana a hi tsutsumeni kaya Limpopo hi ku hatlisa kwala kaya Limpopo sesi va ha ku heta ku vulavula sweswinyana ku ku na tinxaka tin'wana leti va vutisa ku ngheni njhani ka ntirho lowu hi mhaka ku va teka ingaku ndhawu yaleyo ya Polokwane i ya vona a hi ya hina hinkwenu tanihi tinxaka tinharhu kumbe mune ta le Limpopo kona kwala Limpopo a mi nge hlongoluki ka radio Muhaxi ni kombela ku swi vula leswi ku na rixaka leri ri vulaku rixaka ra mina na n'wina ku lava eMakwapa ri vula Vavenda ri ku lava eMacetla swi kona swi hi sweswo so mara leyi lava ku yi tshikelela i timhaka ta ku loko hi kha hi hanya ha dyondza na ha pfumela ku dyondza na i pfumela ku munhu luya a nga vulavuleli fana ra mina a nga hanyi ni vula ku culture ya yena a yi fani ya mina mara i munhu ene no fane ni n'wi treat-a kumbexani ni n'wi amukela tanihi munhu so boti lava ha ku heta ku vulavula sweswi va vulini timhaka ta ku loko hi nga tanihi rixaka hi yisa mahlweni leswi vulaka ti-cultural groups leswi kotaka ku hi dyondzisa hi kota ku nga yini hi sustaina cultural identity ya hina kambe cultural identity ya hina a xiphiqo ka hina vinyi va yona yo va xiphiqo ka n'wi van'wana mi hi vitanaka sweswo ka swi nga twisisekiki ya no ntiyiso na wona walowo Muhaxi a ni lavi ngopfu nghenela ka ti-dynamics ta vandla leriya vo ngo MKP ni tshame ni vula siku rin'wana vanhu ni ku vandla leriya ngopfungopfu Floyd vo kumeka va n'wi lava ka stabilizer ti-structures ta vandla leriya ku nge za ku hela n'hweti leyi taku ya Mawuwani loko ho va hi kha hi twe swin'wana ku a nga ha ri kwala ka phati liya wo fana na mina a ni nge hlamali loko ni n'wi yingiseli nkulukumba Zuma to loko a kha a vulavula mavulavulelo lamaya swi kombisini ku hayi leswi a hi ku lavela swona
hi ntirho wa wena manera a hi na mhaka hina tanihi phati hi ta ya mahlweni and impela i stabilizing i consecting phati liya i va pfunini hi swa swa ku tala swa phati liya so but in any way hina tanihi rixaka a hi yimeni hi yimela timhaka ta hina and then impela hi ta eka hi ta twa ku vava hi vulavula swo tala mara a hi kumekeni hi yimela timhaka ta hina ku ya mahlweni tanihi rixaka hi khomana inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM wani mingiseri nhlamulo papa nhlamulo Duduzane na Duduzile hinkwavo i vatukulu va Machangana aya amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka hi pfukeli papa minjhani n'we yi va lava man akenza hayi swona leswi swi nga vulavuliwa tolo swi le rivaleni mani ku vandla leri MK ri na xihlawuhlawu rona hi roxe mara mi nghenisa vandla hi leri nge yini hi ku lo vulavula munhu a kha ringeta ku lulamisa vanhu lava va kha va kavanyeta xivulavuri lexi a xi ri ku vulavuleni se mi koke vandla hi ku hi vulavula hi rona hi ku swi suka ka vandla i muvulavuleri wa vandla i muvulavuleri wa vandla hi nga ze swi bambatela botpete swi le i murhangeri wa vantshwa luya aka ntirho wa vantshwa a nga vulavuleli vandla se loko a ri murhangeri wa vantshwa ka ntirho wa vantshwa ivi vantshwa van'wana va kha va kavanyeta xivulavuri lexi a xi ri ku vulavuleni se a tlakukaku hi tintswalo ku mi nga va kavanyeti sesi lavawani hi ku hi yena a sasa a n'wi sasa hi ku a hi ya lunghisa ku na loyiwani wa hina ko va hi ku a hi muzulu i lixangani mara ma yi vona the word lixangani phela i fika a onha kwala ka li yi lava yini lixangani ma vona ku is disrespect mina na n'wina hi nga pfumelelana ku kwalano i ku kenhlonipho kambe mina la na n'wina hi hambana kona i ku hikokwalaho ka yini se mi fane mi koka ka vandla hi xihoxo xa munhu a ni loko hi koka ku ka vandla hi ku a vulavulela vandla ra MK that is why hi koka ku ka vandla so a va yi lunghisi mhaka leyi vanhu ra ku ve loko va fane va yi lunghisa ra ha vona hi loko vandla yini a va vuthini hi ra ha vona a ni botpete na xitsonga xa vula loko tihomu ti dye mavele ku boha mati a ku biwi mirisi wa tona ku boha murisi wa tona botpete a ku nge biwi tihomu mina no tsandzeka ku hlayisa tihomu ku ya fanele ku tshinyiwa mina a yi ri kwini loko tihomu ta dya mavele swi fana na yena loyi a fane a tshinyiwa ra vona because i yimele vandla botpete nametweni ai kumeni mahungu misava ya awara yan'we ai amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisi sweswi a nga kwala nga kona i na xisakani xo xa maafcard eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ni kombela mi ya kamba MKP party from Wikipedia kumbe from internet mi cheka ideology ya MK party yi ri Zulu nationalism ka ideology la hansi la part of one of the ideologies is Zulu nationalism na loko mi cheka the top 6 ya MK party emazulu hinkwavo a ko va Mutsonga Muchangana ku nga Floyd Shivambu ntse hinkwavo emazulu inkomu Mukhalanga hi lera na ku roveka rero no kona kwala South Africa Action Botpete na vayingiseri hinkwavo Afrika va vulavula mhaka ya le ka MK le ya tika Botpete ya tika hi ku MK i phati ya mazulu ni sure ku na hina loko hina hi ri Matsonga Machangani loko ho tshika hi rin'wana ra masiku hi vule vito rin'wana ri nga va khomeki kahle vo va mazulu ku ta va na ku fambisana or ku vulavurisana hi ndlela yin'wana ku
hina hi hanya na vo mazulu mara siku nga ta tshika eku lenzula hi laha hi nga ta swi twa ku himpela a va yi twisisi mhaka leyo. Nhlekana vaxum DP na Ncindani muhumelerisi. Hayi mina hi mavonelo ya mina leswi swi nga vuriwa le KZN swa nangu nkateko na Elinye Nhlangano se Limpopo ka ha ri masungulo va ha n'wi kombisa ku hayi na hi le ndleleni wa huma ku nga ri khale leswi Floyd a nga fambisa hi swona laha va nga n'wi susisa hi swona laha na hi va ta n'wi susisa sweswiya leswi vulavulini va yisa lava va swi lavi ku lita hi tinxaka timbe va lava ku ti rhangela hi voxe va ti onhela swi swa vo hi voxe va dlayana hi xivona va lwa hi xivona hi leswi va nga tolovela swona sweswo se leswo swo ku ta fika ku nghena mihlovo wun'wanyani hayi swo va nga swi twisiseki total so loko mfana loyi a ri un'wanyani a fanele u vha swi tshikisa sweswiya a petsa maguja yakwe a phutsa a kongoma kaya Limpopo hambana fashion hi ku leswo tala swa ha to n'wi hlupha leswi swa ha ri switsongo leswikulu swa ha ri kuteni inkomu hina tindzimi na mindhavuko yo hambana rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlekani Botphet na khensa swinene ku va mi teke mhaka leyi mi yi tisa amoyeni swi hi endla ku hi va aware ku vanhu va ri yini hina hi ku swi twa ingaku ha deleriwa ha andamaniwa hi tekiwa hi ri swiharhi ku nga ri vanhu aka tiko leri hi nga beburiwa ka rona hi hanyaka ka rona ene swi kahle leswaku timhaka leti hi ti tiva hi vulavula hi tona loko dyambu ri xini hi ta kota ku alela swilo swa ku fana na leswi ni va twini lava van'wani va ringeta ku sirhelela phati va vulavula swin'wana swa ku n'wanuna luya i xihlangi a hi xihlangi ku na un'wana na yena ni nga twa video ya ye tolo kumbe leyi nga tekiwa tolo ni yi twe namuntlha wa Mpeli va karhi va n'wi vutisa ku u wa swi kota ku fikelela kumbe ku enjoya kumbe ku vona mihandzu ya lava nga macha hi 1976 namuntlha na a nga swi voni mhaka ya ku Vatsonga va n'wi tekela mitirho a va tlheleli ka vo a Zimbabwe sweswo swi ni vavise ngopfu ku vula ntiyiso hi ku it is like vanhu a va swi tivi na ku hi vanhu va South Africa va twinga siku huma Zimbabwe imkasi ka ndhambi ku Botphet ku vulavula hi mhaka liya ya nkulukumba wa MKP wa youth leswi hina hi nga la xilungwini Botphet se hi swi toloveleni hambi hi leswi namuntlha loko se swi ya huma ka national TV swa vava hi vitisiwa hi swona loko hi fike kwahala tirenkini kwahala va nga koho vakulukumba lava so a hi ku na hina hi vulavulaka ririmi ra Xitsonga hi landzelelaka MKP hi landzelela hi kha hi swi tiva ku ha ta rhukaniwa ku ya mahlweni ku vitiwa munhu hi Nhlangano i ndzhukano lowukulu so swa vava Botphet swa vava vakulukumba lava a va hi lavi at all a ni tivi ku ri tanihi Matsonga Machangana hi va joyele yini yini xa wrong hi nga va endlela xo a hi ta hi ya colisa tanko Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni kan languta la Wikipedia leyi nga vulavula yona mingiseriwa yiri socialism, Zulu nationalism, left-wing populism, socialism conservatism, cultural conservatism. Ite yibule ku Zulu. So ngoma miyalai. No vula ku ya Wikipedia leyi mingisera nga vula so. Chaplain, vuyani mitan byela siku rin'wana hayi namuntlha no vula ku siku rin'wana tana mitan byela miyalava hi ku yiri Zulu nationalism. La. Se ngumela ai are ti tatwa kwini na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la ku vulavula na matsalani wa SAF to nkulukumba Zwelithini Vavi hela ku bula na bona la nkulukumba Vavi bula na bona la hi timhaka leti ta national dialogue ku humena mavitu
ivi maviti ya lama ya mahuma se ku humana maveriveri ya ku kolomo ya ka 700 million yi ta tirhisiwa ka ntirho wa muxaka kambe hofisi ya president yi ringetile ku basisa a ni tivi se swa kha swa basa na yi mani nga heti nkarhi hi vulavula na secretary general wa general secretary ya SAFTU, the South African Federation of Trade Unions, Kulukumba Zwelinzima Vavi. Mhlekazi, good afternoon and welcome to Mgana London FM. Good afternoon, Patrick. And how are you doing? I'm fine, thanks for asking. How are you? Thank you. I'm fine. And I hope that everybody is fine at home and in the studio as well. Yeah, we are fine. From the first day when a group of eminent people was announced, I was like thinking about you, and I was like, oh, when the Constitution was written, we saw the people of the likes of Mr. Ruth Meyer, but now that we are going for the national dialogue, Mhlekazi is not there. What is happening? What is your take on the national dialogue eminent people proposals? We are convening a special national executive committee of SAFTU on Friday to obtain a mandate on this matter. And so I won't give you an official SAFTU position. I can tell you of my position as a regional Vavi, which is a view which I will advance in the meeting. My view will be that I think this is going to be a waste of time. This is about sidelining the political responsibility of the government to address the crisis at hand, and instead they're giving us a dummy to suck. I don't know for how long whilst they're idling and not addressing the crisis at hand. That's the first point. The second point is that I have no hope personally, and I don't know what SAFTU's NEC is going to say. I have no hope because I can give you a list of 23 various committees, commissions of inquiry, ad hoc committees, this and this, on a range of issues that in my view have not produced a result for South Africa. Let me give an example. There's something called the Presidential National Planning Commission. When last did you hear anything about what is it doing? There's something called the Presidential Economic Advisory Council. What is it doing? There's something called Presidential Advisory Panel on Land Reform and Agriculture. They have done nothing. There's something called the Presidential Climate Change Coordinating Commission. Done zero. There's something called National Anti-Corruption Advisory Council. Something called the Broad-Based Black Economic Empowerment Advisory Council. The Presidential Employment Stimulus Council. Goodness, the State-Owned Enterprises Council. The Presidential Special Envoys on Investment. I can go on. 23 of these committees. What are they doing for South Africa? Our unemployment rate is now sitting at 43%. The youth unemployment is knocking at 50%. 8 of the 9 provinces are having unemployment rate of more than 40%. 10 or 12.7 million people are unemployed. 10 million of that 12.7 is trapped in structural unemployment and long-term unemployment. They have not been employed for more than a year. And some of them have not been employed for 5 years. So we know the crisis. We know that the criminal justice system now produces a near 14.5, 15% conviction rate. For women who have been raped, the conviction rate is down to 9%. The state of education, we all know, healthcare, we all know. That's why they have passed a national health insurance. When are they going to start acting to correct the malice that we are finding ourselves in? Why do we need a commission of inquiry or another talk shop to talk about
the crisis we know. What we know now is that we have a crisis of political leadership. That leadership must act, and so that the country can address the crisis that everybody knows. What is that we're going to be talking about? Talking about the crisis that we know, maybe they want to create a platform wherein they can be able to get to find out how we found ourselves in this crisis. How did we get here? So by virtue of finding that, then we will get the solutions. I don't know. I'm telling you, I don't know. There's a cabinet. Yes. Of almost 60 people. The largest in the history of South Africa. There is parliament, which has portfolio committees. Some of them playing a wonderful job, by the way, to hold the executive accountable. And there is presidential meetings. You know, we meet with the president from time to time as the leadership of the unions. And we give him our view about where things went wrong, in our view, and he knows it. Our standpoint is that neoliberalism will never work in a country with this massive social and developmental backlog. He knows that. Do we need to spend, as suggested by this person who are in the steering committee to facilitate this talk. We need 700 million grants to just talk about the problems we know, that they know. I don't know. I think it's a waste of time, but I will wait for the NEC of SAP to give a verdict of SAP. I see. Let's conclude, Mhlekazi, and look at the money that you've just mentioned. 700 million. Is it worth it? No. Of course, obviously, from what you've just said, for sure it will not be proper to use 700 million for that talk shop, isn't it? Well, let's be careful again, Patrick. The 700 million is suggested by the eminent group person, not by the government. Yes. The government have immediately started to say we didn't put that amount, and our amount will come from the treasury. So we have to be careful about the 700 million. Yes. But no matter what is the amount, we spent R1 billion on the Zondo Commission. Where is it? How many people are in prison as a result of the Zondo Commission recommendations? They are sitting there totally ignored. And that's the problem of South Africa. Brilliant commissions of inquiry, the TRC. We now have a new commission to look at why the TRC recommendations were not implemented. We are in a joke. This is a merry go-round of some kind at the expense of the pains of ordinary people and raising hopes. And when we should be just developing a political backbone to address the crisis. Mhlekazi, Enkosi, thank you very much for your time. Let's wait and see what SAF to say after Friday. Okay, thank you. All right, isatso mingitsero mnganano FM kulukumba Zwelinzima Vavi kusuka ka the South African Federation of Trade Unions. Kambe abavulavula matitwelo yabo bange mandate kumbe matitwelo ku ya hi SAFTA ISIF abasiba kuma bataya kuma hi Ravuntlhanu loko va ta va hlengeletanini va vulavula tani hi SAFTA. Kambe xivutiso ka hari xixexa ku na ti-commission leti nga va koho ti nga hetela ti simekiwa ku la ku ringeta ku kuma swintshuxo leswi hi nga langutana swona tani hi tiko, kambe swibumabumelo leswaku a swi ndliwangi a swi tikombangi swi ya hela. Va hetisela hi timhaka ta commission ya Zondo. Va nge ri Zondo commission yi ve koho kwa yi tirhisa kolomu ka billion ya tirhandi, kambe a yi hetelelangi yi vuyerise nchumu hikuva vanhu lava va nga hehliwa va nga khumbeka ku hana un'we nga vonaka a khomiwini kumbe a nga le ku tengeleni timhaka ta yena, kambe le ku tengeni vanhu ku nga va kumbexani va nga se fika kwalaho ka ku va va gweviwa kumbe va voniwa nandzu handle ka ku yin'wana ya milandzu yi herisiwile.
va ku a swi koti vumbhoni byi nge ku na vumbhoni bya kenela hi ndlela yeliya kambe sweswi swo ka swa swi huma rivaleni ku hayi swin'wana swa swona swi vanga hi ku u nge ti xiyenge xa vuchuchisi na xo xi le ka hansi ka ntshikelelo ku ya hi laha murhangeri wa xo a nga vulavula kona ka yin'wana ya tithelevhixini a kombisa timhaka ta ku ongeti ku na ku nghenelela ka mavoko ya mfene voko ra mfene ri ka ri nghenelela ri huma ka tlhelo ra tipolitiki hi ndlela yaleyo a ni tivi hikokwalaho ka yini va ku na ku nghenelela ka voko ra mfene swi fike kwihi ka xiharhi xexo xa mfene a ni swi tivi kumbexani mi ta hi pfuna na mhaka yo yeleyo kambe na ku basisa yaliya ya ku se vanhu va ri tiko ri la ku humesa 700 million ya ku va ku a hi tiko i ntlawa waluwa wu nga hlengeletiwa hi president hi vo va nge swi nga lava kwalomu ya ka va 700 million yo yandla 700 million kumbexani loko va ri na mbulavuleri a hi laveni mbulavuleri wa ku a tata hi byela ku n'wina va eminent people miri ku ta laveka 700 million yo ndla yini phela hi n'we mi dyaku mafurha laha Afrika-Dzonga n'we mi nga langiwi kaneta va lava nga langiwa hinkwavo va lava dyaku mafurha kumbe mani mi byela ku va mani ni ta kumbexana mi ta vhele mi hatsa mi swi twa ku hi mpela vanhu lava dyaku mafurha la va hatlhe vala a va ya tirhisa mafurha malama ma nga kwalaya va ma nge le ku madyeni ku hi pfuna ku ololoxa xiphiqo lexi hi ku vo va nge le ku dyeni mafurha ma ta mi byela ku va mani na mi byela mavito ya vona sweswi ne ku pfalo leyi na ni nga va tsala kona ya ni masiku lama xin'wana na xin'wana i tiphini se na laha ni tsala kona mavito ya ntirho i phini nga kuma swi rabiwile kwala wa ku se i mani cindano swi rabiwa kasi i swa ntirho se mani ni ya laha ka ntirho ni ta mi byela ku mavito lama ya ku vulavuriwaka hi wo i va mani loko ri ka ma tiva na swi tiva kambe hi xikongomelo xa ku hi famba swin'we swi na nkoka ku ni vula ku mavito lama ma nga langiwa laha i va mani i vanhu lava nga le ku tidyeleni mafurha vanhu vanhu lava nga le ku tidyeleni mafurha se va lava 700 million yo ya lulamisa yini a va hi byeli mfumo wu nge hayi 700 i nga ri se mi ta tika se mi ta va mi kha mi tekisa un'wana a kha kombisa ku ka vanhu lava nga fuma ngopfu misaveni sweswiwani nkombo wa vo wa vanhu va fuma i vanhu lava va fambelanaka timhaka ta technology sweswi swa ti-Facebook swa ti-Microsoft sweswo swa ku tani hi vo va fuma va kona ka Afrika-Dzonga loko mi languta vanhu lava nga hoxiwa la a hi tivi hi la mavito ya vona a ni nge mahlayi ya tele mara 31 ma tala ngopfu ni nga mahlaya ku na Brigadier Bam former independent electoral commission khale ka mutshamaxitulu wa commission ya timhaka ta nhlawulo ku na Robbie Brezin n'wamabindzu un'wana wa lava nga sungula yan'wana mavhengele ya nyama la tikweni ni chava ku ri vula Edwin Cameron muahluri un'wana a nga ya va matikweni a nga va mahungwini ngopfu hi timhaka ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HI kasi un'wana a nga kona Mane Dipicho loko ri ku ni swi hlaye kahle khale ka premier wa le a Northern Cape mavato vanhu lava ni nga va hlaya a hi swisiwana vanhu Desiree Ellis kochara ya Banyana Banyana Ella Gandhi activist and former MP khale ka xirho xa huvo yo endla milawu Nomboniso Gasa mulavisisi rural activist Bobby Godsell n'wamabindzu John Carney award winning actor Siya Kolisi mkapteni wa Springbok Mia Leroux Miss South Africa 2024 Barnabas Lkhanyani murhangeri wa Zion Christian Church Engenas Lkhanyani murhangeri wa St Engenas Zion Christian Church Thabo Makgoba Anglican Archbishop of Cape Town Tinyiko Maluleke
chairperson of the National Planning Commission, Barbara Masikela, mupati mudyondzisi, Lindiwe Mazibuko, khale ka xirho xa huvo endla milawu, Ruth Meyer, khale ka holobye na un'wana wa vutumbuluxi wa vumbiwa, Qina Mhlophe, muhlayi wa matsalwa, vulavuri wa timhaka, munhu wo vulavula wo hlamusela timhaka ta mahungu, Nompendulo Mkhatshwa, student activist, former MP. Maka mavatwa vanhu lava a hi swisiwana vanhu lava hi ri enengwe khulu lava nga tshama madyondzisi va n'wi tiva ku ri ku vanhu o humelele ka district mi nga n'wi langutelanga i wun'wana wa vanhu lava nga kona. Khuthatso Montlane, mutlangi wa tennis leyi nge yile ku laviweni hala ka N'wamito. Beki Ncali COSATU General Secretary, former Hosi Philia N'wamitwa, traditional leader. Ni hlaya futhi ni mahlweni ma vona Hosi Thabo Siyatholo, mutshamaxitulu wa yindlu ya tihosi, business leader Gloria Sirube, very Imtiaz one Suleiman mavateva lawa, gift of the givers, Derek Swartz, xidyondzeki ni nga hlaya ku sele vanharhu magayisa na ta ka n'wina sweswi ku sele vanharhu. Lerato Trok, mutsari, Sibusiso Vilani, mukhandziyi wa tintshava, ivi ku va na Siyavulela Xuza a ni tivi so hi swi, award winning rocket scientist, hi vo va lava a hi xisukwana xitsonwana ka vanhu lava ni nga va hlayala. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi. MEC Duma tiyisisa leswaku i 10 ra vanhu lava va nga loveka nghozi ya bazi ra swirho swa EFF vaaki Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Hi nga vula leswaku loko hi langutisa tinhlayo tinharhu leti vulaka unemployment, a va na mintirho, ti kumeka ti ri henhla swinene, leswi vulaka leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga a yi koti ku tumbuluxa mintirho. And then i nge ti i ku mina ni khalanga ni fanele ku nyikiwa project leyiwani because mina ni huma la ni son of the soil, i nga ri na swona swikili swa kona. A ku na munhu loyi a fanele ku ta na xibamu a tshama getini a chuhisa vanhu lava fanele ku va endla ntirho. Ku hambana ka swibedhlele swa mfumo na swibedhlele swa swin'wana leswaku exibedhlele xa mfumo u nge tlherisiwi hikuva u nga ri na mali, na loko u kuma ku vanhu va nyikiwa chance ya ku endla ti-arrangement a va honore those arrangements because nkarhi wun'wana swi nga fika le mahlweni swi tika cost na varhangeri va swibedhlele 99 va na vutihlamuleri bya ku koleka xuma leyi. Hikokwalaho ka yini va nga hlongoriwi kunene prem? Ni vula va onhini, swi kumekile ku va onhini, hlongolani hikokwalaho ka yini? South Africa is a constitutional country, let the process ta yona. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Emakumenharhu mone timinete ntsena ku phela wara ya khumenharhu matwili mavito ya lama ni vulavula hi vo ya vanhu lava va nge va ta va va kha va hi pfuna ka timhaka ta ku ya languta ku xana tiko ri nga yisa ku yini mahlweni. Matwili mavito ya vo hinkwavo lavaya hi ku ya hi mina a ni nyika xiyimo xa kahle xa ku vula ku swi kahle kumbe a swi kahle, kambe loko a ku ri ku tsakela ka mina ni tsundzuxa president Ramaphosa a ni ta ku nga zi ku va na mali ka ku ndla swilo leswi. Vanhu lavona va nga hlayiwa laha hinkwavo a va tihi ku tinyikela, a ku na xisiwana ka vanhu va lava ni nga va hlaya laha. Loko ku ri na loyi a kanetaka a ngheni kwala moyeni ku swimanimani xisiwana a ni vo pfuna tiko, va pfuna tiko ku ri kota ku ya mahlweni. Se a ku vi mahala va tinyikela va ku hayi ne hi ta hoxa xandla ka timhaka leti.
Hey, hayi swa ku mava 700 million va ku 700 million ya lavisisa ku hiva van'wana va hoxa xandla ka vusiwana byebyi vanhu va nga na byona kwa sa hi mutwinini va ka hina le ka 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM leswiya swa MKP hetile va ka hina hetile leswiya swa MKP hayi pfumeleni ku in'wana veri n'wana i ta swi vona leswiya swa MKP hetile se hi le ku hi cince gere hi le ku languteni yo ya leyi ya timhaka ta commission leyi yi nga ta va kha kumbe ya timhaka ta ti-eminent people lava nga ta va ri koho ka timhaka ta dialogue kumbe xana hina tanihi rixaka hi lava dialogue ni vula hina rixaka ra Vatsonga wa Machangani hi lava dialogue na hina hi tshama hansi hi vulavurisana hi languta ku hikokwalaho ka yini hi nga ri na swona va khindlimuka Gaza kambe sweswo swi le rivaleni ku ze hi nga vi na khindlimuka Gaza hi mhaka ku hi hava hosinkulu ma yi va mhaka ko sweswo swi le rivaleni sa hi vulavuleni va ka hina hi mi twa ku mi hangula mukuyini 0860002543 Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahachelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko ntsongo a hi landzeleli nawu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Matebula Musumbunuku ku fika ra Mhlanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM makombandlela hayi anjayelerile amkeleni mingiserelo nhlekani hayi minjani papa sipfukile ngoba butika hayi pfukela cancer swinene mani mi rini n'we mene masivona leswi va ka endla leswi va ka hlawula vanhu lava mene vonaka swi nge tirhile vanhu a ku fanele va vitana vanhu ku va vo va vota ku va lavaku vanhu vanhu vo voteriwa mi votile na a ni n'wina futhi n'wina swi tiva no mi votele phati se vanhu vo vota mi votini a swi le ku tirheni se veri va lava vanhu lava nga ta tshama hansi va vulavula languta swiphiqo swa hina hi nga swi ololoxa njhani lavo vota mi votile lembe leri nga hela lava va ka laya ka dialogue leyi Bitfred va hlawule mani ni vulavula va hlawule hi president president a ka fanelangi a hlawurile a ni ri ku vula leswaku loko ku ta ku hlawula president so u hlawule vanhu va yena lava va lava ku iye ene me ni vonaka ku nchumu loyi u nge yelo mani u nge tirhi se ku fanele ku ndleka yini na mahosi a va fanele va ri koko va ta tiko ra vona va nga ri kona laha no va koho tihosi ni ti hlayile tihosi laha ti koho timbirhi tinharhu laha a va fanele va ku ne president a ku ne n'we vanhu mi vonaka ku me ni nga veka vamani ka dialogue leyi swa ku va ta fambisa dialogue hayi loko a hlawula a ku phela na mina loko va ku a lo hlawula a to teka vanhu va putipeta va nghena va mani a va nghena a ni ri veni ta hlawula a ta hlawula vanhu lava va nga ta endla leswi mene swi lavaka phela vanhu lava laya va ya tirha leswi swi lavaka i president a va yi ku tirhela vanhu ni se swi vulaka ku loko a ni vanhu lavawani ni nga va hlaya a va tikombi va ri swisiwana ku ya hi mina a swi nga ta va kahle ku na leswi loko va ya va tirha va ya va tinyiketela kunene va tirhisa mali ya leyi va nga na yona kwala ni vulavula ni leswaku i mhaka ya ku u nge teki munhu wa ku tshama dorobeni u ku a ta langutela makayeni me ni tshamela ka Xiluvani munhu wa ku tshama dorobeni a tsanini a ta la ka Xiluvani a ta tirha ku languta swilo swa la a languta swa le tsanini la ka Xiluvani a va ku munhu wa la Xiluvani a tiva ku
vusiwana bya hina laha swa ku i tlhoteka kanjhani then ku va ye a languta swilo swa hina ma swi vona na meto swa ku ye loko a ri a dorobeni swa la hina hi tshama kola ka xilwani a ka tivi next mara munhu loyi tshamaku la hina laha kaya wa swi tiva swa ku vanhu lava va lava yini va twisisa ni vona ni vanhu lava phela loko leyi loko i tla i va ko Buttpet vanhu lava a va lavi swilo swo tala vanhu va lava ntsena va lava mati va lava electricity va lava tindlela va ri la i mintirho va ri la i vanhu va kuma va timbaji so on va ri la i corruption so swilo leswi swi swa va tala sala na kuma swiki mara se vo va lava dialogue mara va swi tiva swa ku vanhu va ri la yini leswi va swi lavaka va ka phela na sweswi vanhu va yingisela ti-FM ngopfu na sweswi va ka va yingisela leswaku Buttpet wo vulavula na mani va vulavula i yini va ka va seta swa ku hi ri la yini mara swa va tsandza ku swi lunghisa a swi nga lavi dialogue a swi lava vo va tshama hansi va hlanganisa tinhloko va vona swa ku vanhu lava va ri la yini a yi ni va lunghisele swilo leswi va ri laka hi swona ma ndzi swa Buttpet na meto mi vulavula David Moagi la mati la ka tlhelo va na kenza Khensile Moagi Khensile swinene hlayisekani ku dya ku engeta danke I cancer 0860002543 na ku Afrika wa vulavula a hi sungula ni hundala ta ve hi samahlenda ka lexi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Parliament ya hina tani hi rixaka se swi vula ku hi fanele hi vulavula ko kwalo va ta kota ku hi twa ku hi ri yini va hi yingisela mi nga chavi va hi yingiserile va hi twa va ta va kha va swi twa ku hi famba le tlhelo rihi va vona ku swa fanele ku va ya mahlweni na leswi va taku na swona ke kumbe hi ndlela yo yeleyo un'wana muyingiseri hi loyi ni hlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni hlekani Nhlekani Buttpet minjhani hi pfukile papa minjhani n'we hi pfukile a khensa i Filimoni Xingwanyana Buttpet ni ri vulavula na Filimoni Buttpet mi ya swi ni pfuni sweswo mi lava ku twa ku n'wi khome yini okay hi vulavula leswi matirhi na 700 million ya ku swifumini Buttpet phela mi hleketa ku kahle un'wana loyi a nga kona lena i number 2 eLimpopo emacheleni ma n'wi tiva musi mi ze mi n'wi tshanyana kusuka le ndzhaku leyi mi ze mi n'wi tshaya kusuka le ndzhaku i number 2 eLimpopo emacheleni loyi a ku dyeni ka 700 million a va yi ku yi dyeni va ringanyeta ku nga va ku ri mali leyi nga hi pfunaka ku va kota ku tshama va vulavula hi swikhedzakhedza leswi hi hluphaku tanihi tiko sweswo a swi lavi ku bya vutlhomiwa tikhomixini swi simple na hina madomu a swi tiva swa ku ne South Africa yi lava yini swi simple ngopfu sweswo a swi lavi mali hambi hi n'wina swi simple ku ri sweswo swi vulavuriwa ku va ku boostana macheleni Buttpet swi simple ngopfu sweleswi mi nga tlhoma khomixini a ku ri n'wina le kaya va nhleko va fanekele va dya 999 hi khisimusi mi karhi mi swi tiva kambe a hi mhaka ku ha swi tiva kumbe yini i mhaka ku a ni ri xiphiqo hi lexi xa ku hlanganane ngopfu vanhu va dlayiwa vavasati va dlayiwa ku na vugevenga ku na vanhu va hlampfa va nga la tikweni swi nga ri nawini sweswo swa ku taniya Buttpet swi kose hi mani swa ku ri ni ku va ku hlangahlanganele laha tikweni a hi vona vanhu va nga tshama kwala palamendeni phela swi simple swi kose hi vona swilo sweswo swa ku ri ni ku la South Africa yi tikuma yi ri ka xiyimo lexi hi vona va swi tive ni swin'wana swa kona va le ku benefiteni vanhu va vo Buttpet because nge ku va benefita va fanekele sweswo va swi sivela because va benefita hi swona va nga swi siveli Buttpet swi simple ngopfu swilo leswi u nga va panisiwa nhloko hi swilo swa simple swa ku sweswo a swi leriwi xikolweni na hina hi yangi xikolweni hi nga va draftela va te va draftela swona ku ri i mhaka yini na yini i mhaka ya vona va nga kosa swilo leswi Buttpet a swi lava munhu a nga yangi xikolweni wa swi tiva ku na ku drafta ni nga va draftela mina Buttpet i simple sweswo ni nga va draftela swilo sweswo Buttpet va swi tiva swa ku because yini swilo hi vona va nga kosa nyakanyaka leyi nga ta laha South Africa hi constitution ya vona leyi why va nga cinci constitution va alelela ka ndhawu yin'we a va yi cince va alela yini ku cinca constitution leyi nga kosa nyakanyaka leyi nga humelela vona South Africa swilo leswi ku lava ku cinciwa constitution va ku tswariwa ku ri
constitution njani hambi mo tsala ku constitution ko to teka maphepha lawa va cukumeta ku sala xule yima ku na constitution va kota ku dya yona South Africa le Bootpad yi nge elungi leyi ayitalunga adiri na nkarhi lowa Mandela ku ve na minjhekanjhekisano ku vulavuriwa ku va na rainbow nation yi kutani ni nga vulavula hi Mandela loyi hambi hi vona makhomreti a va twisisa ku Mandela u helele kwini vo khata ku ri Mandela ni nga zi ni vulavula hi yena munhu yoloye Mandela ni nga vulavula hi yena n'wi humeseni Bootpad hambi makhomreti loko ma buxa ku ri ni esila ra Mandela ri kwini a va ri tivi mara va ta ku byela ku ri yini Bootpad na n'wina ma ri tiva swilo ra Mandela hi ku ri siku ra Mandela day ku fanekele ku yiwa le ka Mandela ku avekiwa tikhari mi ze mi swi vona n'wina bro ku ri n'wina mi tirhaka SABC mi tirhaka hi mahungu mi ze mi ri tiva leswi mikakwata a no vutisa ku a ni very hi nkarhi lowa wa Mandela a hi nga ri kona hi nkarhi wa Mandela a ku ve na minjhekanjhekisano ku va na va Khodesa ku ze ku fika laha hi nga kona namuntlha va mi byela history leyi nga tina vona va hlula va tlhela history swilo na n'wina mi nga ri kona Bootpad humani ka Mandela hi vona va nga xavisa tiko hi vona vanhu va vona va le henhla kwala hi vona va nga xavisa tiko Bootpad a yi levesi va 100 million a va teni va drastela yona mena a va teni va byela ku ri ku laveka yini na yini la South Africa ku ri South Africa yi lunga a yi laveki 700 million ni nga va nyika yona mahala papa dangi Bootpad eko Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Nitsotso mingisero Munghana Lonene FM kumembiri timineta iseba ora ya mbiri awara mbiri mahungu ya misava na totana hlulani fano na makaisi kusuka kwalano nangana ko dzumba ra mina iri tura ai ngoveni vumelasi bya mchangani kwala ka xitichi cha wena xa xirhandwa Munghana Lonene FM komandele kwa xela Twitch Xitsonga xa nhlawulo ku sungula kusuka a Polokwane a studio 2A Hlekani low ai amukela n'wana mingiseri lo Hlekani aye khalanga mfokeli epfukile ngobona but ipfukile akenza minge yi dlamba ya national dialogue mara ni nge se yi dlamba maybe a swi ri kahle ku dialogue leyi a yi fane yi ri ya hina tani hi rixaka leswin'wana vo swi onhela leswi ku lava nga na ti-problem ngopfu hi hina hi vulavulaka ririmi leri kumbe xana swi ta va swi hi pfuna ku hikokwalaho ka yini hi kambiyelana hi nga seketelani hikokwalaho ka yini hi onheriwa hi langutile hi lunga hambi hi faneleke hi nga lungi mara mi nge ni teka leya yona leya national laha no xeve kona ku maybe tanihi rixaka a hi fanele hi va na yona dialogue leswi mi nga swi sungula ni ta swi lulamisa na muhumelerisi la ku hi va na siku leri hi nyikaku vayingiseri nkarhi hi twa ku hi mpela hi lava dialogue nako hi lava ku vulavula hi yini na yini tanihi rixaka ta swi lulamisa swilo swa cancer swinene okay leyi mi vutisaka ya hikokwalaho ka yini swigwili leswi nga gwila swi hlawuriwa laha South Africa i tiko leri ro ka ri nga ringaniku lava nga na swa vona va ya mahlweni va gwila xisiwana xi tshama xi ri xisiwana se president va gwirile tlasi ya vona i ya swigwili miehleketo ya vona i ya swigwili a va hleketi ku xisiwana xi nga fika xi va na input leyi nga ta pfuna tiko xo sungula xexo wa i fanele va na national dialogue wena khalanga ti-problems ti tele maybe president a va hlamulana laha ka ku vanhu vo tala loko va vulavula va ku ya we need a dialogue ni twa former president Thabo Mbeki ka kun'wana va ku ri nkosini no a ku ri ka ku ri ka Khosato or ka yin'wana ya ti-union lava vitaniwile or SACP somewhere loko va vulavula va ku hi lava a national dialogue swi vulavuriwe ngopfu swa a national dialogue maybe president va langute issue ya ku loko va nga yi attend vanhu va ta va sola ku hi busy ri tisa national dialogue loko still yi ta yi ri na swikhedzakhedzana swa yona na mali khalanga hiko i nge vi na a national dialogue leyi yi tirhaka hi zero budget a swi koteki hambiloko munhu a gwirile kumbe a ri mfundhisi i gwirile family ya yena a nga gwilelangi tiko and a ngo lovula ku na swi lava loko sweswo a hi yimiseni mavoko hina hi lava ku volunteer ka a national dialogue
ku ta vuyimisa swisiwana lexi tsandzekaka no chela petrol ya 1 liter xi ku menta swi se i ta fambi yini swigwili swi gwirile mara swi ri hina hi gwilile tifamily ta hina a hi gwelelangi tiko immediately mara ani ngo kuna ni nga mi nyika xikombiso lava va hi rhangelaka kasi a vo ngo lo sungula hi ku volunteer a vo lo volunteer a vo lo tinyiketela va ku mina ni kombela ku ya mi korhokela vaaki va hlawuriwa ka tibranchi sweswo swa ku taniya se swi tsandza kwihi lawani ku vanhu va tinyiketela a va swi tiva ku loko va yimisa voko ku va ku available amahlweni ku na ti-resources leti sweswo va nga ku busy va ti-enjoyaka loko a ka ha ri ku a ku nga ri na mali leyi a wu ya palamende yi nga holi a heta va kumbe ri na palamende leyi nga hava vanhu sweswi loko a ku ri hava mali leyi se leti problem leti nga kona khalanga hi nga ti vona ti ri tintsanana loko hi ti languta leti van'wani va believe ku ri a ti yi lavi national dialogue mara mina ku na problem yin'wana leyi ni believe ku ya yi lava national dialogue i xilaya kha hi vulavula hi yona ya tribalism ene ni twa va ku ri immediately ku vanhu lavawani va hlangana va vulavula na hinkwaswo ku ta yiwa ematikweni hi ta participate hina swi khaya mambuti because hina question ya ku swi ta njhani loko hi ri na region ku benefita vanhu va ririmi rin'we ka region ya hina loko hi vulavula a hi twiwi ku hava laha hi yingiselaka maybe it's about time ya ka national dialogue laha ku nga ta ku ri na vanhu hi fika hi va byela ku ri swi ta njhani machudeni ma ri mambirhi loyi i vulavula ririmi leri loyi i vulavula ririmi leri loyi i na ti-distinction loyi i pasi hi madodasko mara lowa madodasko wa tirha it's about time ya ka national dialogue ya vulavula hi swona swo khalanga because swi le ku hi hlupheni swi ta njhani ya ka service delivery laha vulavula ku ririmi leri mapatu sweswo ku na patu leri sukaka ka Masako leri nga xikontiri ri ya Sereni patu leri ya laya ka Mahatsani khale a ri endliwi nchumu patu leri ka Ribungwani patu leri ra tiya ra Bermuda a ri endliwi nchumu mara ti-submissions le ku endliweni ku hi kombela patu leri mara ku hava loyi a hi twaka so it's about time hi yaka na practical things ka national dialogue ku vonana tanihi rixaka hi le ku tshikeleriweni ene hi tshikeleriwa hi mhaka ku lava nga khoma matimba hi lava and last I was disappointed loko SG wa province mi n'wi vutisa ku yena nga swi tiva va swi tiva ku humelela yini because na vona it's part and parcel va swi tiva ku lava nga ku benefiteni hi vahi i xiya unemployment khalanga yi lava a national dialogue okay mfumo wa swi tiva na n'wana wa swi tiva ku loko ku fanele ku va na mintirho a South Africa economy yi fanele yi kula i xo sungula xexo mara mintirho yintsanana leyi nga kona a South Africa yi benefita va mani tithendara leti nga kona a South Africa ti tintsanana ti benefita va mani time and again vanhu va nyikiwa timhaka ta ti-EPWP ta ti-6 months va lwa va banana na matilo va loyana vanhu va le ku dyeleni le henhla maswona vana va vona a va weli it's about time ya va vutisa ku why n'wina varhangeri vana va n'wina va ri ku benefiteni xana struggle lexiwani loko xi kha xi lweriwa a xi lweriwa ku benefita n'wina a ku nga lweni wu vona a ni veri ku na ti-opportunities a ni kha ni vulavula na votolo va ku ti-opportunities ti kona ti pfuleliwe wun'wana na wun'wana se kumbexani vona vana va vona va kota ku nghena lava ka n'wina kumbexani a va landzeleli timhaka masivona se a va koti ku nghena ka ti-opportunities leti ti va ti ri kona a hi ntiyiso walowo i ku tumbela hi ri byanyi xisweswo va chava ku vula ku vana va hina va fanele va benefita because ni tshama ni twa Smart Ngwenyama a vulavula marito man'wana a I didn't join the struggle to be poor hinkwavo lava nga ka tipolitiki va nga matimbeni a va joinangi struggle ku va ta va swisiwana and a va nga joinangi struggle ku vana va vona va ta struggle va ta va swisiwana that's why loko vana va vona va kha va benefita swi nga vuli nchumu that's why loko i ri na munhu loyi a nga tshama palamende a kha swi tiva ku agiyani ku hava mati vakhegula ve le ku xaveka mati yena ka hi a swi vuli nchumu lexi vulaka nchumu it's a statement wa tiva khalanga we must do away na ti-political statement a ku a kha ha mi vona service yi tata for 10 years a kha ha mi vona ku there is unemployment mara vana va hungwe va ri ku benefiteni hina hi fanele hi khomelela leriya ra ku ri ya switalunga vurhangeri byi vulavurile vo athera ti-political statement just ku ri hina hi masajeka hi yingisela mara ku hava lexi nga ku humeleleni maybe it's about time ya ka that national dialogue maka ku na loko hi kha hi vulavula ku na loko mintirho yi huma yi langute van'watipolitiki yi huma yi benefita ti-girlfriend na vavasati van'watipolitiki swi kha mambuti swi le ku hluphekeni swi ya magojini swi nga benefitangi hi ta ya swi vulavula kwale ka national dialogue hi tlhe hi va nyika ti-practical ku this is what is happening maybe swa laveka sweswo the problem i mali
mali leyi nga ta tirhisiwa hi yo hi faneleke hi gada yona ku nga tirhisiwi mali yo tala leyi a yi ta va yi kha yi pfuna swisiwana mara as long as national dialogue khalanga yi va kona mali yi ta tirha ku ta hayeriwa timovha va dya mahenya va pfuka ka breakfast ku phulumu ku attenda va ta tlela a tihotela va ha ku bukeriweni ka tihotela ta mayemo leti va ti tivaka va nga ta ka va nga hlamali va fana ku na mexisiwana loko xi nghena ni nga ta hlamala breakfast that's why maybe na swisiwana hi nga laveki ni teka na xithombe xa swakudya swi komba ni teka na xithombe xa swakudya hangalasa tiko leri hikuwani va ku vona ku i le ku dyeni hi swo va chavaka swona ku teka hina wa fika teka swinope ku va se ku hangalasa ku vile ku dyeni ka breakfast a ni vuli swona a ni vuli ku mi rhumela ku mi hangalasa swakudya swi vula ka mi swi tiva a ni vuli swona mina no hlaya ku pimo eyi a hi amukeleni loyi nhlekani Nhlekani Bootpet ninjani na hi pfukile njhani na namuntlha ka hlekisa man n'we mi nga vula futhi n'we fana mi nga nghenanga a ni n'we mi rhurile la tikweni leri hayi na yimbe la a ni swi lava permission na playile permission mi nga chuhi mara mi nga fambi hikuva a ni sweswi hi la ku ndla mi nga famba a ni sweswi hi la ku ndla dialogue tanani na tona hi twa ku mi ri yini hi leswi Bootpet ne vulavule kahle na tatana Vasi va ri 33 commission wasteful expenditure leswi swi lava va swi tsakani Maluleka va swi hlamusela kahle loko mo va vitana va vona va veka mavonelo ya vona hi leswi hikuva hambi vona tatana Zwelithini va vurile va ka hayi vona hi vona va vona swi nga pfuni nchumu hambileswi va nga tata na official report rini hi wa vutlhari hi tlhe hi va na bloated parliament yi tele ngopfu parliament ya hina kahle leswi i admission ya guilt hi president Ramaphosa a va ndli nchumu va ri ka parliament leswi nga ntiyiso helela Bootpet kambe ku nga vi admission ya guilt ku ngo va admission ya ku vanhu vele ku katsa na khale ka president veri a ku vi na minjhekanjhekisano a va pfumeli sweswo a ni vula ku byela khale ka president na a ni va kume position hikwalaho ka sweswo vona phela mi nga rivali va ta hola va ze va ya munhu nga swi vuli va ta hola vutomi bya vona hinkwavo va kuma salary ya vupresident khale ka president hi nga phutisani Bootpet swi fana na loko sweswiwa mina ni ya lomba mali aka Ncingana ni ya hakela Sunduzi va huwa hi hina Bootpet parliament leyi le ku huweni fana 33 commissions atendli nchumu vo pfumela ka va ndli nchumu timinista leti a ta endla yini hi ku vona xiyimo lexi a va ndli nchumu va lo relaxa ivi lava va tlhela ndla yini va ti kacha Bootpet a ni hi vona lava nge te ni hi vona nga ku swi ta costa yini 700 million a swi kaneta magwenya a hi hina hi vo lava lava 31 se ri vula va Nyankulu Bootpet nga yi jikajiki mhaka leyi a yi face head on se hi khume ra second leti nga sala na tona mi ri yini mi ri commission yi mahlweni hi 700 million kumbe commission yi mahlweni ku ndzi tsaka yini commission liya useless yi nga yi amahlweni loko ri ku va amahlweni a va volunteer i va Nyankumi lava Bootpet mara ni un'wana muyingiseriwako heta ku vula ku a yi vi kona ku ta kota ku vulavuriwa dialogue leyi ta vulavula ku ongeti van'wana va le ku vuyeriweni ku tlula van'wana ti-planning commissions leti ti nga ka president ti endla yini ni kombela loko mo kuma switsakani va ta mi byela hi leswi swi vitaniwaka wasteful expenditure switsakani Maluleka tanihi auditor general va ta va na nhlamulo ya leswi i wasteful expenditure va kona ti-planning committee hi mali mpela nametwe liboting kesini nongonoko lowu humelisiwe ncedana Eric Mawasi mina ni khalanga Pet Mathieu mbona siku lani mi tiphila ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tatana Hlulani fanwa magayisa nkulukumba kota peni va yime kulunga kulota yini ka mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano dzumba na mina a yi ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani nhlekani wa n'wina vulonenani tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe